Ya conduci 3 días consultative meeting aquí na siyudad al PDP Laban, acerca al Federal State of Government kaya prinsipyo del agosto 7 hasta este día, agosto 9 este año. Asugun kun Abdulajid S. Estino, Deputy Regional PDP Laban Zamba Sulta, ia prepara sila con el draft del Federal State of Government para na Zamba Sulta ita precura sila con este finaliza por medio del maga serye de konsultasyon taas sila. Tarimpo según sila con este klase de gobierno, siya takre sila, kay patas este ambos na gobierno nasyonal y na diferentes maga gobierno lokal, incluido el maga provinsya y diferentes maga sektora. It is only through federalism that we feel that our economic life, social life, political life, and other activities that will have an assured guarantee of prosperity, economic prosperity, political and all that, and governance, because we are really hungry to have a regional power, regional leaders, people who will run the federalism that will cater us, that will discuss for our social values, our ethnic religions, and our trade and industry. Everything will be tackled up when we are already federalized. Asugun con Estino, el diferente del federalismo na presente forma de gobierno que tiene el país, amo el alokasyon del appropriation o fondo na diferentes mga provinsya o gobierno lokal. Sina presente gobierno, 20% lang del fondo del gobierno nacional el taginda na diferentes mga rehiyon, otro ay sigun baho na gobierno del federalismo. Ang pagkakaiba nito, sa pagkakaalam ko, sa sharing lang ng appropriations of economy, baliktad na nung araw ang bibigay sa dito sa atin, national government will give us 20% up to 180% will be retained. But this time, sa pagkakaalam ko sa discussion along the way since yesterday, there will be a 50-50 or 60-40 or whatever, but the regional will have a lion's share in order to cater and finance the region's public services and all other services needed by the people. Asugun con Estino, mucho pa mga provisiones na propuesto ley el ta finaliza sila. Pero ta asegura si Estino que por medio de este clase de gobierno, no hay mga sector el ay sale de hawa. El momento según pwede sila finaliza con el draft ay sumete sila con este na grupo quien ay crea con el nuevo konstitusyon del país. This one is a guide for the leaders to be elected there in the future, for them to draft law that will fix the law for the federal government, what is best for them and for us. Taapela si Estino con el mga kritiko del federalismo para no mas anay kritika con este mientras pendiente pa el mencionado propuesto ley. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.